Uhud soğuşu Hicrattın 3-cü ýyly 7-nji Şawwal bizdin zamandan 625-nji ýyly Qurayş müşrikleri Badrda tuşuguşkan jeňilүү ızasyn hiç unutgulary gelgen jok. Tagyrak aýtkanda unuta alyşpady. Antkeni başçylarynyň bir tobun bul soğuşda jogotuşup, bir uç musulmandan jeşken oor sokkudan yza bolup, tegerekdegi urulardyň gözünde abroýlary tömön düşken bolçu. Ayrıkça Şam soda joldarynyň Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem tarabынан turuktu gözömöldөө aldynda bolusy da sodadagy turmuşlaryna oor sokkurup, alardyn askerdik jana ekonomikalyk paýdawalyn uratyp jatkan ele. Oşonduktan Qurayş müşrikleri bul eret Irak jolu menen Şamga soda kerbenderin jönöte başlaşkan. Birok bul jerdagi paýgambarybızga bat ele malum bolup, jönötkön jürüş kuramy menen koşo soda kermenderi dagı kısımga galyp, mal mülkü tartylyp alyndy. Bul awal ansyzda Badr jeňilişiniň ızasынан içleri örtdöngen Qurayş müşriklerinin musulmanlarga bolgon kegin jana duşmandygyny artdyryp, uçalu sezimlerin andan beter gozgody. Alar birinçele mümkünçülükde uçalu sezimlerin kandyruga zar boluşdy. Badrdan keyin uyuşturuşkan bir-eki giçine baskınçılık hareketleri alardın kekterin basaňdatuunun orduna kayra jeňilүү ızasyn tarttyryp, ogo beter göbürtüp jabyrtdy. Qurayş başçylarynyň sunuşu. Mından burun Abu Sufyandyn başgarusunda Şamga jönötülgen çoň soda gerbeni Rasul-u Akramdyn başçylygyndagy musulman küçtürdün koluna düşüden epdep kutulup, Mekkege araňdan zorga jetken. Artynan ile Badr soğuşunun bolup ketişi, kerbendegi mülktün bölüştürülüsün geçeňdetdi. Mülk bolgonunday Darun Nadvatda saktalyp turgan. Angyça ayrıkça Badr soğuşunda jakyndaryn jogotgondor jana bularyn içinen Jubayr bin Mutim, Safvan bin Umayya, Ikrima bin Abu Jahilge okşogon Qurayştyn uluktary dep sanalgandar Abu Sufyanga mınday sunuş menen gaýrylışdy. Muhammad çoňdorubuzdy öldürüp, aýlabyzy getirdi. Alardan öçalar wagt geldi. Gerbendegi mülktü eýlerine berip, tüşkün paýda menen musulmandar menen soğuşuga kamdan aly. Sunuş toluk doğuş menen kabul alındı. Mülk satylyp altynga aýryp başdaldy. 100.000 altın boldu. Ülüş eýleriniň baýlygy bolgon 50.000 altın taratyldy. Tüşkün paýdaga tez arada soğuş daýardygy görüle başlady. Badrdan korkup kalgan Mekkelik müşrikler bul jolu çoň goşun daýardaýbız dep çeçişdi. Bir gana jergilikli yktyýarly askerler jana turuktu şerikdeşleri bolgon Ahabiş urusunun askerleri menen çektelişken jok. Düşündürme, Bani Mustalyk menen Bani Havn Huzayma urulary Mekkenin aldy jagyndagy Hubşa tosunun eteginde jynalyşyp, duşmandarybız menen kaşık kanybız galgança soğuşabız dep turganda, Mekkelik müşrikler menen antaşkandyklaryndan jynalgan jerlerine garap, bul jyňga Ahabiş aty berilgen. Arabistan jarym aralyndagy bölök urularda dagı koşkulary geldi. Al üçün özünçe bir toptu daýyndap, urularda göndürүү üçün karjy fondun tüzüşdi. Bul karjy fondunyň maksаты bölök urulardan asker jaldyw bolgon. Alar Mekkede soğuş daýardyklaryn tezlik menen görüp jatyşganda, köpdögen atakly kişilerden, akyndardan jana çeçenderden turgan ügüttөө tobu bütkül Arabistan jarym aralyn türe gydyrşyp, gelişe alabys dep boljogon urularga girişer işlerinin çoğu jaýyn düşündürüşüp, eldi bar güçü menen paýgambarybızga garşy göterүүgö jan talaşyp jatyşdy. Urulardan kırılışıp ketken uçurların süretdigen akandyn biriri, çeçenli bir sözünen ele alardyn bul kıymılga katyşууga ügütdigen çakırıklarının kançalık dengelde tasirdi ekeni
түшүнүктүү. Мушрик кошууну даяр. Тегеректеги уруулардан келгендердин жана акчага жалданган аскерлердин кошулушу менен ширк кошууну туура 3000 кишини түздү. 700 зоочон, 200 атчан жана 3000 төө болгон. Аскердин маанайын көтөрүп, согушууга кызыктырып, өрөккүтүп жандуу кармоо үчүн кошуунга аялдар да кошулган. Бул үчүн алар шылдырак кагышмак, озоңдо ырдашмак. Аскер башчы Абу Суфьян Сахр бин Харб болгон. Аялдар колу болсо Абу Суфьяндын жубайы Бадырда атасын жоготкон Хиндтин башчылыгында болгон. Көөдөнү кекке толгон бул аял Бадырда өлтүрүлгөн жакындарынын өчүн алууга аялдарга касам да иштирди. Курайш кошуунунун 3 асабасы болгон. Биринчисин Суфьян бин Увайф, экинчисин Талха бин Абу Талха, үчүнчүсүн Ахабиш уруусунан бирөө көтөрүп жүрдү. Курайштар даярдыктарын ушинтип бүтүрүп, 20 күн өткөн соң узун сапарга Меккеден чыгып кетишти. Мадинага келген кабар. Мадинага пайгамбарыбызга бир кабар келди. Кабарчы катты Расулу Акрамга толкундан узатты. Ачылган катта Курайш мушриктеринин даярдыктарын бүтүрүп, Мадинаны көздөй жүрүшкө чыккандыктары жазылган эле. Каттын астындагы колтамга пайгамбарыбыздын агасы Азрети Аббаска таандык болгон. Расулу Акрамдын буйругу менен ал жердеги мусулмандарга жардам берүү жана болуп жаткандарды кабарлап туруу максатында Меккеде жашоону уланткан. Атүгүл бир жолу Мадинага келгиси келгенин айтканда, Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам: "Сен ал жерде жакшыраак жихад кылуудасың. Сенин Меккеде турганың дагы да жакшыраак" деген. Пайгамбарыбыз алгач каттын мазмунун жашыруун кармап, бир канча кишиден бөлөккө билдирген эмес. Бирок жаман кабар тез тарайт дегендей, Курайштын Мадинага келатышы тез эле таркап кетти. Расулу Акрам эң оболу Курайш кошуунун абалын байкап келүүгө бир канча сахабаны Меккеге жөнөттү. Мужахиддер жолдо Курайш кошуунун көрүшүп, абалды байкашты да Мадинага кайтышып, пайгамбарыбызды кабардар кылышты. Мужахиддер алып келген кабар Азрети Аббастын катта жазганы менен бир чыкты. Курайш кошууну Ухудта. Меккеден чыгып ылдам жол алган Курайш кошууну Шаввал айынын баштарында шаршемби күнү Ухуд тоосунун жанындагы Айнайн дөбөсүнүн жанына келип жайгашты. Пайгамбарыбыздын түшү. Ушул учурларда Расулу Акрам түш көрөт. Көргөн түшүн сахабаларына айтып берди. Мен өзүмдү бекем зоот кийип турганымды көрдүм. Кылычым Зулпукардын оозунда жарака кеткенин көрдүм. Мууздалган уй, анын артынан кочкор көрдүм. Асхабу кирам: "Муну кандай жоруйсуң, о Расулуллах?" деп сурашты. Азрети Расулуллахтын жообу мындай болду: бекем зоот кийүү Мадинада калууга ишарат. Кылычымдын оозунда жараканын кетиши бир зыянга учурабашыма ишарат. Мууздалган уй сахабаларымдын бир бөлүгү шейит болушуна ишарат. Анын артындагы кочкор болсо аскердик биримдикке ишарат. Иншаллах, Аллах аларды өлтүрөт. Бөлөк риваятта пайгамбарыбыз түшүмдө кылычымды жерге урдум, сабы сынды. Бул Ухуд күнү момундардын кээ бирлеринин шейит болооруна ишарат. Кылычты жерге кайра урдум, баштапкы калыбына келди. Бул болсо Аллахтан жеңиш келерине, момундардын чогулаарына ишарат деп жоруган. Пайгамбарыбыздын жума түнү көргөн бул түшү сахабалары менен согуш тууралуу кыла турган кеңешине дагы таасир тийгизет. Сахабалар менен кеңешүү. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам ансар мухажирлердин башчыларын бир жерге чогултту да алар менен бул боюнча кеңешти.
Пайgambarыбыздын pikiri boyunca görgön түшүнүндө ilhamy menen Madinany içkeriden gorgoo bolgon. Бирок мусулмандардын да pikirlerin bilgisi geldi. Sahabalardын başçılarının bir тобу Пайgambarыбыздын бул pikirine koşuluştu. Ошол кезге чейин чогулуштарга чакырылбаган мунафыктардын башчысы Абдуллах бин Убай да бул кеңешке чакырылган. Ал да Мадинада калуу пикиринде болчу. Бадыр казатына катышпаган каарман жаш сахабалар Бадыр казылары жеткен акы, соотторду жана шейиттери жеткен жогорку даражаларды Расулу Акрамдан угушуп, ал согушка катышпагандарына катуу кайгырышкан. Ошондуктан душман менен Мадинанын сыртында каршылашуу арзууларында көшөрүшүп мындай дешти: О Расулуллах, Аллахка касам ичем, жапайлык доордо да аларга Мадинага жүрүш жасоого мүмкүндүк берилген эмес. Эми исламият доорунда Мадинага жүрүш жасоолоруна кантип уруксат беребиз? О Расулуллах, биз Аллахтан бул күндү суранчубуз. Бизди сыртка чыгар, душман менен бетме-бет салгылашалы. Башкалары да кошулуп мындай дешти: О Расулуллах, эгер аларды сыртта беттебесек, душман бул абалды коркоктугубузга, алсыздыгыбызга жоруп кутуруп кетет. Мындай арзуусу болгондорго эр жүрөк баатыр Азирети Хамза, Саад бин Убада, Нуман бин Маликке окшогон өтө көп сахабалардын башчылары дагы кошулду. Каарман Азирети Хамза: О Расулуллах, сага китеп түшүргөн Аллахка касам ичем, бул кылычым менен Мадинанын сыртында Курайш мушриктери менен салгылашмайынча тамак жебейм, деп чыгып душманга чабуул кылуу арзуусун, көз карашын билдирди. Азирети Хайсаманын сөзү. Азирети Хайсама Бадыр согушуна катышуу үчүн уулу Саад менен Чучугулак тарткан. Чучугулак Азирети Саадка чыккан. Бадыр согушуна катышкан Саад арзуулаган шейиттик даражага жеткен. Эми болсо шейит атасы Азирети Хайсама да мындай деп жатты: О Расулуллах, Курайштар чөл араптары менен шериктешип, өз ара келишип, Ахабиш уруусунан да аскер чогултушту. Төөлөрүнө, аттарына минип келишип, маңдайыбызга тигилишти. Бизди үйлөрүбүздө, чептерибизде курчоого алышат да кетип калышат. Анан артыбыздан далай сөздөрдү айтышат. Бул болсо алардын жүрөктүүлүгүн арттырат. Ушуну көрүп туруп беттешпесек, журтубуздун төрүнөн кууп чыкпасак, тегерегибиздеги араптардын да бизге көздөрү түшөт. Аллах Таала бизге Курайш мушриктерин жеңдирет деп үмүт кылабыз. Эгер экинчиси болуп калса, бул дагы шейиттик. Бадыр мени андан куру калтырды. Чынында мен ага ушунчалык зармын. Бадырга катышарымды уккан уулум мени менен Чучугулак тартып ага чыккан. Акырында шейиттик мартабага жетип жаны тынды. Шейит болууну мен да ушунчалык арзуулайм. Кечээ түнү уулумдун сонун абалда көрдүм. Бейиш мөмө бактарын аралап, сууларын бойлоп сайрандап жүрөт. Анан мага: бейиште жолдоштукка кошул, мен Раббимдин мага убадалаган чындыкты таптым, деди. Аллахка касам ичем, о Расулуллах, эртең менен көзүмдү ачаарым менен уулума бейиште жолдош болгум келе баштады. Жашым бир топко келди. Эми Раббиме жетким келип жатат. О Расулуллах, мага шейиттикти, уулум менен бейиште жолдош болууну насип кылуусу үчүн Аллахка дуа кыл. Расулу Кибрия Азирети Хайсаманын бул арзуусун орундатты. Ага дуа кылды. Абу Саид аль-Худринин атасы Малик бин Синан болсо: О Расулуллах, эки нерсенин бири биздики. Аллах бизди алардын үстүнөн биз каалагандай жеңишке жеткирет. Же Аллах бизге шейиттикти насип кылат. Аллахка касам ичем, о Расулуллах, менимче бул экөөнүн кайсынысы болбосун, экөөндө тең жакшылык бар, деди. Дагы эле каарман сахаба Нуман бин Малик: О Расулуллах,
Men kübölük kılam. Düşüңdögü muzdalgan uydu öküldük kılgan sahabalaryňdan biri men bolam. Bizdi beyişten kurgaltyrba, özünden başga Hudaý bolbogan Allah'a kasam içem. Men beyişke giret boluşum gerek, dedi. Rasulu Kibriya kandaýça dedi. Hazreti Numan, antkeni men Allah'tan başga Hudaýdyn jok ekendigine, seni bolsa Allah'tan elçisi ekeniňe köbölük kılam. Allah'ty jana elçisin süýem, duşman menen karşılaşar günü yüz burup kaçpaýym, dedi. Paýgambarybız, tuğra aýtdyň, dedi. Çeçim. Rasulu Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem göpçülüktün oyu duşmandy Madinanyň sırtynda betdeşүү arzusunda jana göz garaşynda ekenin düşünüp, şahardan çygyp salgylaşууny açyk talada jürgüzүүnü çeçdi. Sahabalaryna kaýrylyp mындай dedi. Sabırduuluk jana turuktuuluk görsötseňer, bul joludagy Allah silerge jardamyny roloýt. Bizden talap kılgan nerse bekemdik jana haraket, dedi. Tak çeçimden soň. Juma günü bolçu. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem juma namazyn kıldırgandan soň musulmandarga jihadtyn faziletin, jihadka kanday daýardanışdy aýtyp berip jatyp, jihadda artka gaçuu, keç kalyş alsyzdykka jatat. Sabırduuluk menen turuktuuluk görsötülgende Allah'tyn jardamy gelet. Sabırduuluk, turuktuuluk görsötküle. Sabırduuluk jana turuktuuluk kılsaňar, Allah'tyn jardamy siler menen birge bolat, dedi. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem wagtysy gelgen asyr namazyn jamaat menen okugan soň Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar menen birge bakyt üýüne, Paýgambarybyzyň üýüne girdi. Bul eki sahaba Paýgambarybyzga soguş daýardygyn görүүgö jardam berişmekçi. Rasul-u Akram zotun giyip, kılıçın baylanyp jatkanda, tışta çoğulup kalgan musulmandarga Sa'd bin Muaz menen Usayd bin Hudayr Madinadan çıkkısı gelbese da çık dep köşördüňer. Açınında aga buyruk gökten düşöt. Siler da bul işti aga tapşırıp, aytkanyň kılgıla, dep eskertişdi. Bul sözler duşmandar menen Madinanyň sırtynda betdeşүү pikirindegilerdi az bolsa da jibitdi. Atygül öküngönдөй da boluşdy. Rasul-u Akramdy zottun giygen kılıçın içten baylangan boydan üýden çykkanyň görüşgende, o Rasulullah, sen jaktyrbagan nerseni biz kalabaýbız. Eger Madinada kalgyn gelse galaly, saga teskeri hareket kıla albaýbız, deşdi. Hazreti Rasulullah'tın jobu bul boldu. Zotun giygen soň, duşman menen salgylaşbastan, soguş boyunça Allah'tın hökümini ukbastan zotun çeçүү paýgambarga jaraşbaýt. Artynan mындай dedi. Tezinen aýtkandarymdy atkaruga girişgile. Allah'tın ısımın oğuzdan düşürböy bara bergile. Sabırduuluk, turuktuuluk görsötkönüňer sayın Allah silerge jardam beret. İslam koşuunu. Soguş daýardygyn görgen musulmandardyň sany 1000 bolgan. Sany boýunça Qurayş koşuununun 3'den 1-nçelik. Zowat jondordyň sany 100 gana bolçu. Koşuunda 3 asaba bolgan. Musab bin Umayr muhajirlerden, Usayd bin Hudayr Avstardan, Hubab bin Munzir Hadraştardan asabasyn götürdü. İslam koşuunu çabulga daýar turdu. Paýgambarybyz atyna mingen, jasyna asyngan, naýzasyn karmangan. Madinada orduna Abdullah bin Ummu Maktumdu galtyrgan. Zowatçun eki sahaba Sa'd bin Muaz menen Sa'd bin Ubada aldynda. Mujahidler oň solunan orun alışdy. Beýişdi arzulagan sahaba. İslam koşuununun Uhud'da garay jüre turgan maly ele. Tökür Amr bin Jamuhtun jüreginiň tüpküründe jürüşke katışuu arzusu bar bolçu. Ar daýym Paýgambarybyz menen anyň 4 ulu birge çykçu. Alardy çakyryp,
meni da jürüşke çıgargıla, dedi. Uğuldары, Rasulullah jürüşke çıguğuna ruhsat bergen jok. Ulu Allah'ta jüölü sebebi barlarının arasına koşuptur, dep aytıştı. Jürögü Allah jana Rasulullah'tın süýüsü menen aloolungan Amr uğuldarynyň bul sözlerine içten sızıp kalbay, karaň galgyrlar dese, siler meni Badyr jürüşünde beýişdi utup aludan kuru galtyrgansyňar. Uhud jürüşünden de kuru galtyrňar barby? Bary beýişke baratsa, men ganty üýde olturup kalam, dedi da tüzele Paýgambarybyzyň aldyna bardy. O Rasulullah, bul uğuldarym anymyny uşul tolup, meni jürüşden alıp kalgylary bar. Allah'a kasam içem, men seni menen birge jürüşke çygyp, aksaňdap beýişde gezgim gelet, dedi da muny surady. O Rasulullah, sen maga Allah'tan jolunda salgylaşyp, şeýit bolup, mowul aksak butlarym menen beýişde gezip jürgenimdi tora görböýsüňbi, dedi. Rasulu Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem, tora görüm, dedi da muny goşunçalady. Birok Allah seni özürlü dep esepdegen. Sen cihatda mildetli emessin. Artynan anın baldaryna, siler anı toktotuga majbur emessiňer. Anı erkin goýgula. Allah'a şeýitlik nasip kılary ümit kılynat, dedi. Amr bin Jamuh daroo kuraldandy da kıblaga burulup, Allah'ım maga şeýitlikdi nasip kıl, dep duba kıldy. Jööttürdün jardamynyň çetke kagylyşy. İslam koşuunu Saniya döbösüne geldi. Oşol malda Paýgambarybız arkaga burulup karap, jaçylardan turgan askerlik bölükdi gördü da, bular kimder dep surady. Mujahidler Abdullah bin Ubaydyn jööt şerikdeşlerinden 600 kişilik top deşdi. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem, alar musulman bolgonbu dep surady. Jok o Rasulullah, degende Paýgambarybız barıp alarga aytkyla, artka gaýtysyn, alardyn jardamyna muhtaçlygybız jok, dep buyurdu. Paýgambarybyzdyn koşuundu karap çyguusy. İslam koşuunu Şayhayn döwlerine gelgende, Rasul-u Akram toktop koşuundu karoodan ötkürdi. 15 jaş balany artka gaýtardy. Birok aralarında mujahidlerden gatarынан getkisi gelbegen, müşriklerge karşı soğuşabız dep köşörgönдөр bolgan. Bulardan biri Rafi bin Hadic bolgan. Butunun uçuna turup Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellemga çoň görüngüsü geldi. Anan bir sahavanın, o Rasulullah, Rafi jany jakşy atat dep koşuundan getbeşin surangandan ulam, Paýgambarybız anyda koşuunda galtyrdy. Dosu Rafi'nin koşuunda galganyny görgen bölök kiçinekey sahaba Samura bin Jundub atasına, atake, Rasulullah Rafi'ge ruhsat berdi. Meni bolsa artka jönöttü. Amen any güreşde jengip koyam, dedi. Atası Muray bin Sinan oğlunun sunuşun Rasul-u Akramga jetkirdi. Paýgambarybız alarga güreşip görülerin buyurdu. Güreşde Samura Rafi'ni jykkanyny görgende, aga da koşuunga koşuluga ruhsat berdi. 15 jaşga araň tolgan bul jaş sahabalar mına uşintip küçtü kaluu menen mujahidlerden gatarında müşriklerge karşı soğuşgusu kelgendigin göröbüz. Şayhaynda ötken tün. Paýgambarybız koşuunun garap ötken soň, gün da al günkü mildetini atkaryp bütüp, batıp jatkan. Azdan soň Habaşistandyk Bilal Şam azanyn okudu. Rasul-u Akram mujahidlerge namaz okutdu. Uşintip ele kuptan namaz okuldu. Paýgambarybız tündü bul jerde ötkürmöý boldu. Muhammad bin Maslamanyň başgaruwsundagy 50 kişilik bölükdi koşuundu küzötүүgө mildetlendirdi. Bir sahabanın tündö Paýgambarybızdy kaýtaruusy. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem mujahidlerge kuptan namazyny okutgan soň, bul tünü bizdi kim gaýtarat dep surady. Mujahidlerden içinden ün çykdy. Men o Rasulullah. Paýgambarybız, sen kimsiň, dedi. Uşul ele ündü nesi, Zakvan bin Abdi Qaysmyn, dedi. Rasul-u Akram aga, sen otur, dep buyurdu.
Az ötken soň paýgambarymyz gaýradan "Bul tünü bizdi kim gaýtarat?" dep surady. Mujahidleriň arasyndan birün "Men o Rasulullah" dedi. Paýgambarymyz "Sen kimsiň?" dedi. Ündünesi "Men Abu Sabmin" dedi. Paýgambarymyz agada "Sen oltur" dedi. Daga azdan soň paýgambarymyz surosun üçünçü jolu gaýtalady. "Bul tünü bizdi kim gaýtarat?" Musulmanlaryň arasyndan ün çykdy. "Men gaýtaram o Rasulullah." Paýgambarymyz aga "Sen kimsiň?" dep surady. "Men İbni Qaysmyn" dep jogap berdi. Paýgambarymyz aga daga "Sen oltur" dedi. Bir mal ötken soň Rasul Akram "Üçüň teň turgula" dedi. Bir ele kişi turdu. Al Zakwan bin Abdi Qays bolçu. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem "Kalgan joldaşlaryň gana" degende Zakwan "O Rasulullah, üç jolu teň suraňyzga men jogap bergem" dedi. Rasul Akram aga "Sen baryp bizge sakçylyk kıl. Allah da seni saktasyn" dedi. Zakwan daroo zowtun giyip kalkanyň aldyda tünü boyu paýgambarymyzyň janynda gözet kıldy. Bul sahaba algaç özünün, kiyin uğlunun, andan kiyin atasynyň aty menen özüni tanyşdyrgan. İslam koşuunu Uhudda. Taňga jok paýgambarymyz koşuunu menen Şayhayndan çykyp Uhuddy gözдөй jürdi. Eki koşuun teň baýkala turgançalyk bir-birini gördü. Mujahidler tarapda taňky azan asmanga jaňyrdy. Katar dizilgen musulmandar Hazreti Rasulullah'tın arkasında kuralların çeşbesden düşmandın göz aldığında namazını okuştu. Peygamberimiz saktık üçün zotunun üstüne dağı zot, takıyasının üstüne tuğulga giydi. Munafıklardan koşuğundan çıkıp getüylörü. Eki koşuğun betme-bet durdu. Eki öten soğuş tartibi menen alek bolup jattı. Oşol malda oşol jerge çeyin eptep süýrelip korkup gelgen Abdullah bin Ubay bin Salul ortaga çıga galyp Muhammad tüşünügü taýky jaşlaryň sözüni ugup "Meniki nukkan jok. Ey kalaýyk, taýkyr düşün alбай turam. Emne üçin uşul jerde janybızdy berişimiz gerek?" dep urusu menen munafıklardan turgan 300 asker menen artka burulup ketip kalışdy. Munafıklardan ketip kalusy menen İslam koşuununda 700 kişi kaldı. Kurayş koşuununun 4'ten 1-çelik. Abdullah bin Ubay munafıklardan tobun İslam koşuunundan çıgarıp getüsü menen eletim bolboston bölök musulmandarga da tasir tigizüge dalalat kıldı. Alardan artka gaýtyşkanyň görüşken Hadraç urusundan Salim uğuldary jana Avs urusundan Harisa uğuldary da artka gaýtuny niýetlenişdi. Birok Allah'tan jardamy jetip gelip alardy arsarlykdan kutkardy. Şaňdu Kur'anda bul boýunça mınday delet. Oşol uçurda içiňerden eki top alsyzlyk kılaýyn dedi. Birok alardan jardamçysy Allah bolçu. Allah ıraýmy menen alardan bul boşoňdugun getirdi. Momundar bir gana Allah'a işenip tayanusy gerek. Ali İmran suresi 122. ayat. Munafıklarga tişeli düşkön ayat. Munafıklardan soğuş maydanında İslam koşuundan çıkıp ketip Madinaga kaytularından ulam bul manidegi ayatlar düşürüldü. Eki koşuun karşılaşkan günü silerge gelgen baleket Allah'tan buyrugu menen geldi. Bul Allah'tan momundardy munafıklardan ajratıp munafıklardan açıkka çıgusy üçin bolçu. Alarga gelgile Allah jolunda soğuş kula, je jok degende düşmandan silerge jana üý bileňerge kol salusunun aldyn algyla dep aýtylganda, biz soğuşunu bilgenibizde albette arkaňardan gelmekbiz deşdi. Alar al günü imandan kapyrlykka jakyndaşdy. Oğuzları menen jüreklerinde bolbogondu süýleşdi. Alar emne jaşyrsa da Allah eň jakşy bilýüçi. Muhayrıktın İslam koşuununa koşuluşu. Muhayrık jöötlerden çoň alymy ele. Madinada mol baýlygy bar bolçu. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem'di ıýyk kiteplerdegi sıpatlary menen tanyçu. Birok urusundan tartyngandan jana
dininin täsirinden toluk kutula albagandygyndan ulam bul sypatlardy açykka çygarçy emes. Bul awaly Uhud soguşy çygyşyna çeyin ulandy. Rasul-u Kibriya mujahidler menen Uhud gazatyna çykkan gezele. Oşoga çeyin bilgenin açykka çygarbagan muhayryk, ey jööt jamaty, Allah'a kasam içem, siler Muhammad'dın paýgambar ekenin, aga jardan berүү silerge mildet ekenin jana any orundatuňar gerek bolgan akykat ekenin eň sonun bilesiňer, dedi. Jöötler, bugün işembi gün, eş bir nerse menen alekdenüge bolboýt, dep jogap berişdi. Muhayryk kılıçı menen azygyny alyp tuğanynyň birine, eger bugün öldürilsem, mülkümdün bara Muhammaddyky bolsun, kalaganday koldan alat, dep wasiýatyny aýtyp, baryp islam koşununa koşuldy. Şeýit bolguça müşrikler menen salgylaşdy. Mından ulam Rasul-u Kibriya muhayryk jööt ulutundan çykkan kaýrymdy kişi, dedi. Muhayrykdyň wasiýaty menen paýgambarymyzga galgan mülk Bisap, Safiya, Dalal, Husna, Burqa jana Maşraba dep atalgan 7 bakça bolçu. Muhayrykdyň mülkünün baryn paýgambarymyz islamga murastady. Madinadagy murastardyň köpçüligi muhayrykdyň mülkünen bolgan.